Jadi mau nyongkur saya kan humpung jong sina punya lu. Ekdom kurang yang poin keteng kan tin pas si kurang keteng. Mana orang punya keteng ada sore nang kai mana nanti di kok lama jingkina kan sore me nang kai bulu. Nang kai bo ming jacket teng tin pas si. Sulit besar loh. Kepikir depin. Kayak budi aku kenal lah. Karena saya ulang. Lo, pene kapikir ke nikal sikap lo, pene pasal liu ke nesor ke cuman ke hari unusu terasison, silang deh, unusu pun na 25-30 besar unsel na asal lah, deh, ini mah Delhi ni army, akan second mangkanya hari pokar misteri, dan mana hem kubi bang doke ekdom pura lakh taka ahibo, deh. Kapikir saya meningkat sikit bag dulu kapikir saya apa lah unuso beresison terasison ke narikoi teng tak di ita ke teng tak mamuli lo tinta bicara ke teng tak nama meningkat sikit nih pikir tidak masih ngomong ita bang teng tak ulang narikoi bang tak teng tak lah berang lumbu sora beresison bang ke tengok bang ke berang lumbu sora lumbu pesan lumbu kan le narikoi teng tak lah. Kasus ini biar nombor suara nombor ini kandura sini ketika mesti kandura suara bisa sih ke narikoi teng dak deh penhal dia nong asimena hi kabunai adun ke ini masih mana dulu jauh kenal rung dulu masih jong sina bukan kalau sekolah besar ke ini hello jong sina ke nih pengen kurna bihari kurza tuh nongke namun dulu, ekdom jadi mau nyongkur saya kan humpung jong sina punya lu, ekdom kurang yang poin keteng kan tin pas si kurang keteng, mana orang punya keteng ada sore nang kai mana nanti di kok lama jingkina kan sore me nang kai bulu, nang kai bo ming jacket teng tin pas si, lalu begini lu cerong super dan langsung nih beresison Haram, umrangsu gurung bani bene kira hai, 5 kilo 10 kilo bene kira, ni ada busta di kehom lo harlong keteng busta keteng tak harlong tek kene kehom, aso harlong tu ke dampang je ila harlong tak dam busta teng hihin har thang lo se lo, hemang lo cek keteng tak lo, ita keteng tak lo teng hihin so ita ya kan lo, aso ke arduli bela, semen busta songkia pikir bela, no 2400 Asyik sinabun. Sudah aku di. Kalau lama sudah aku di.